Emsebenzini ngiyajabula ngoba nikhona nisemsebenzini umsebenzi kubhizi namhlanje. Amadumba azothi ukuhamba namhlanje. Ngicela ukudlulisa okukhulu ukubonga kakhulu ingane zakwethu. Ngicela ukwedlulisa okukhulu ukubonga. Asinalo icala. Sihlonipha nje umthetho bafowethu. Besingakwenza ngendlela ehlukile lokho. Kodwa kufanele sikhombise ukuthi singabantu base South Africa, sifuna izwe lethu liphile, sifuna indawo yakithi kwaNongoma iphile, sihloniphe noma sibone ukuthi njengamanje akukho esikonile. Ngicela ukunibonga bantu bakwaNongoma, nginibongele lokho kwanamhlanje. Nginibongela ukuthi sathi masiqala lo mkhankaso nalezi insizwa siwu8. Saqala lo mkhankaso salungisa into kwaNongoma engaphezulu ka30 years. Nginibongela lokho isizathu sokuthi niza la ngoba nayibona into esasiyenza. Asiqhubekeni senze uNongoma kungezwe akukho ngathi kungezwe siqhubeke nje senze uNongoma ube muhle senze uNongoma uqonde okubhlungu angizukufihla mina njengoba ngikhuluma la uyabona leli kwelekwele oba limisa umsila kangaka kunephoyisa elibhekele leli futhi kalifihli nabantu abalalele namaphoyisa nezikhulu zamaphoyisa elalele ngicela ezazi ukuthi leli kwelekwele lingimangalele la lidayisa ama drugs. Wonke amakwerekwere ahloniphile asuka noma engakahambi kwaNongoma ahloniphile asuka edolobheni asele endlini zawo kodwa asihloniphe edolobheni masithi sisacela ukuthi asuke umsebenzi wenziwe ngabantu bakithi. Leli kwerekwere njalo mangabe kukhulunywa nalo awupheli u10 minutes lingekho iphoyisa selifikile la singazi ukuthi kubizwa ubani. So leyo nto yinto ebuhlungu ke bafowethu ngoba ekugcineni kosuku amaphoyisa ngabafowethu. Amaphoyisa izakhamizi, amaphoyisa ingane zawo, ingane yalo iphoyisa mayile ingadla ama drugs nayo ingaba umhambuma njengalezi ingane zabanye abantu. Manje akukwazi ukuthi umuntu ngoba ufaka iuniform yena ephethe isibhamu ebese efuna ukusabisa abantu bakubo sibe senza into eright. Akekho thina umuntu bafethe sesike samshaya, akekho umuntu esesimphuce into zakhe, akekho umuntu esesike samfuna imali. Sithi sicela idolobha lakithi lihlanzeke. Lokho kuphela sicelayo manje ke ikuphi esikonile uma ngabe sicela nje ukuthi idolobha lakithi kalihlanzeke. Niyabona lokhu ke bafowethu kunganiphazamisi nakancane lokho ishwa labo nje abantu bakwaNongoma ibhadi labo ukuthi ngihambe elide ibanga bengangazi mina ukuthi ngubani elide ibanga nabo sisengasebenza naye tete mfana nangu sisengasebenza naye mina uma mina ufuna ukungazi ukuthi ngubani okuthatha ithuba ukhulume nalo sisi lo ngoba ngasebenza nalo sisi lo angiyena nje umuntu mina kuphela ngoba ngiphatha lokhu ishwa lethu lapha eSouth Africa. Uma ukwaphatha induku wafaka umqhele wafaka ibheshu wathanda amakhosi uvele kuthiwa wazi lokho. Bancane abantu besilisa abazi into engiyaziyo ayikho ngisho ezincwadini mina ngeke uyifunde endawo ngoba ngayitshelwa umuntu owazalwa ngo1895. Abantu abaningi izinto engizaziyo abazazi ngoba mina ngayitshelwa umuntu lesi sibindi enginaso safakwa njengomjovo kimi akuvelanga kwayinto engivuka nayo ekseni. So ngicela ukukhipha iseluleko kulabo abaphikisa lento esiyenzayo hayi la kwaNongoma hayi la eZululand hayi kwaZulu eSouth Africa yonke. I'm giving a warning to even abaholi bepolitiki ukuthi they need to start respecting i-community enabantu abafana nathi. Ngiphuma la kwaMandlakazi emakhaya kuze kube namhlanje ngoba ngingaka angaze ngibaleke mina. Ngicela abantu behlisa umoya asikhandeni izwe. Uyabona bafana bakithi nina engisebenza nani iSouth Africa yonke singayilungisa ngaphandle kokuthi kuntshontshe izifo zabantu. Asimusa ukuthi sithi siyolungisa edolobheni kanti siyontshontsha into zabantu. Tshelana umuntu okufika ukuthi wendoda la ezweni lethu asisakudingi thatha into zakho uhambe hayi ukuthi sithi siyalungisa kwenzeke lento esiyenza emadolobheni kuthiwa kuyolungiswa bese kuyothathwa into zabantu. Laba abantu bakwamanye amazwe ngabantu bakithi kuphela uhulumeni usesidelela ngabo. Yingakho ke sisake besuke kuze siyibone le ndoda yohulumeni izoqhubeka nisedelele uma bengasekho laba bantu. Yekani ukusithatha kancane mina lento niyabona ukuthi ngiyenza nginayo imali. Yekani ukusithatha kancane ngoba nale mali yenu
eninayo ayisizi ngalutho. Angikhulumi nani, ngikhuluma nalabo abala emafonini. Laba basithatha kancane. Laba basithatha kancane. Abayeke ukusithatha kancane ngoba nalezi ziqu zabo abayifundele ema-university azange beyibhalele lama test. Bayithele. Ingakho bona bengakwazi ukulungisa. Yekani ukusithatha kancane ngoba bayibiza ngamadoda basahlulwa na ukuphatha umuntu okuthiwa umfazi. Thina sikwazi ukubaphatha babe bahlanu bethandane. Uyindoda uhlulwa kumanage abantu besifazane uyithetha uzophatha thina. Kunzima kabi ukusiphatha thina. Kanti uyoyilinga lapha kubantu besifazane uyakwazi ukubaphatha behlukene beqhamuka emzini engafani kodwa bethandana. Bayabuka njengoba ngikhuluma bayabuka nje emakhaya bathatha ikubuke lokho kwendoda kukhuluma ngathi lapha. Ake siyekeni wayingane zakithi ningaba kwanongoma nina niyezwa noyinsizwa. Abangiyeke omama ake nithule bomama wayinsizwa. Ningaba kwanongoma niyezwa yini? Umhlaba wonke jikelele umlando wonke wakwaZulu i-origin yawo ila. Anikwazi ke nina ningamadoda ukuthi ningabi isibonelo. Anikwazi ukuthi ningamadoda kwanongoma nibe ngamagwala. Anikwazi ukuthi ningamadoda kwanongoma ningabi ngabaholi phakathi kwabantu. Umuntu kwanongoma usuka la eCape Town afika phansi. Umuntu kwanongoma usuka la eGoli afika phansi. Amapedi namaXhosa namashangane namaXhosa nawo wonke umuntu bayakuphika lokhu. Uma sikukhuluma kube ngathi sibabukela phansi. Imvelo yethu asiphathwa thina yithi siphathayo. Yingakho sizosuka la sihambe siyokhombisa abantu ukuthi thina siyini. Musani ukuyibukela phansi ningamadoda. Indoda kusizoni akuyona imali. Indoda kusiyona imoto. Indoda nguwe. Indoda ngamasende ukuthi makwenzeka into embe endaweni yakho angene esiswini ngoba usuthu kuthela. Alikwazi izwe lakithi ukuphathwa ngamaqwerekwere. Nalabo phoyisa mfuseke. Alikwazi izwe lakithi ukuphathwa ngamaqwerekwere. Lona ngoma lo umuntu wasibuka kancane maculo wasibuka wadlulisa amehlo wenza imistake. Thina akasifihli thina sisho nje ilanga liba lona ngoma sizowuphatha thina. Lona sizowuphatha ngepolitiki sizowuphatha ngaphandle kwepolitiki. Sizowuphatha lona ngoma ngoba kungakithi la singamadodana alenhlabathi. Singamadodana alenhlabathi akwazi ukuthi kungahlukumezeka izingane zakithi endaweni sikhona thina kuphuma amantombazana ayolwela izinto nikhona nizinsizwa. Ngicela la kwanongoma kuphele lokho madoda. Akuphele la kwanongoma umuntu osifazana uba ngemuva akunikelwa ngaye empini umuntu osifazana. Akunikelwa kwanongoma nje umuntu osifazana uba la ngemuva hayi ngoba edelelwa kuthiwa ngeke akwazi ukwenza into kodwa ngenxa yokuthi kufanele avikele. Awulungu nongoma. Awahamba wonke lamakwelekwele la edolobheni namhlanje wonke nje likhona namanje